ผู้สปีกเกอร์กลอมอิเรมตีนัยน์ไว้นาฮิอันกุมสังนิสมนิปังอาสมนิปารุกชูงากันบัจเจรัวมันนะการุณพาร์อันนี้อินเดียรัมฮิอันมาสอนนุกงะเกเป็นเมกินโคเวลหัวปัวรัมมาสอนสักเบอร์ติซิงามีอันนี้เมกะอินเดียสุรการินมาสอนนักกงตานาอวิชันวิกฤตบารัตเดเวลลอปอินเดียเล่วิกฤตมิโซรัมเดเวลลอปมิโซรัมเตอัตรังกายที่ยังเปราลงมังเวตูรินกันอินบัวไซเมกอันนี้ผู้สปีกเกอร์อิริยาตังอินกันสเตจวนหุ่นกัลตาติขานไอบาร์จอนนั่นแหละซุ่มลากลูนักกงะฮาร์สนักกันตอกทีนะฮาร์สตักซุงะกันเรเวนูลากลูเวอังเตโปสรการเลยบาเล่โลไทโลวามันตรูนาตานทันเฮมตักอักลระละไอยันซุ่มเล่ไปเอ็นกอลนักกงะมินติทวนอบเลนี่ผู้สปีกเกอร์ตัวนี้ทันปุยนุ่งเบรักฮานมีปุยเต้นกันจุงอารินนะอันงัตตาอันนี้มินทบนาซาระมิโซรัม Legislative Assembly ไฟกวนปุยนอากุมมัสเบอร์อโลคาร์เวดอนตะเร่งมายาเฮาสอมตะกาบัจเจตมัสเบอร์กับพาร์ลายากสอยตองคานกุมสังนิสมนิปลีสมนิปังอาฮิจูสเตทสุรการินซุมเลปายเอ็นโคลนักกงาเลเรมรับตูระไอ็นบวชไซนาตาน Year of Consolidation กันปวงค่ะอันนี้กุมปวงนั่นตรงกันมาลากนั่นแหละห้องสวดเตอันตาลันกระดูบอกอันนี้การสุรการส่วนมีปุยตตานาทเบอร์ตัวไงตัวซุงินอินเซียมเรมกุมเด่นเช่นฮิอันการซุ่มในอังเตเรนตักเล่อมจะในตักเป็ดชัวกิน Public Accounts หน่วยการซุ่มเป็ดชัวมาบักแก Deposit เต Depository เตGPF ฟันเล่ Pension Fund เตจูอัตาตลินอเป็ดชัวเซล่ากุมสานิสมนิปลีสมนิปังจุงฮิอันแก Deposit เล่ Depository หน่วยซุ่มติงคอมไวเบลจะเรียกสมทุมปัสริ point ปเรียกปัสริเซตเต GPF เป็ดชัวไม่ไทยโลเซงไวเบลจะสริสมเรียกปังอา point ปกัวเบียลเล่ Pension Benefit ตั้งคังเซงไวเบลจะสังขัดสมลีเล่ปนิ point ปลีปนิเซตจูกันเป็ดชัวอันนี้ผู้สปีกเกอร์กันสุรการส่วนแก Deposit หน่วยหุ่นเรตักกุมทุมเล่ไอเรย์คอยเจ็ดลวโลมุโตเซงไวเบลจะสมรูป point ประคัดปกัวเซตจูลับ Deposit ตีนอปวงเฮียน Public Account หน่วยเลบานัสตะกินอตินยามาสุไม่บากะกัน Fiscal Deficit เล่ Outstanding Liability ชุดนกงอาโปห้องชัตักอันนี้โดนอันนี้ Power Sector ละมากันมาสอนนโปฮีทิลสินเสียทลากตักอันนี้ Power เลยนกงอาเรตักอาบาทากัลชินค่ะกันเลยบัดตินยามตูรินทันกันลาPower เลยนาตานากันเลยบัดกันทลากเฟลบากะอาหุนตะกา Power เลยนบิลกันเป็กงาลเซลตักอวางินกุมมัสลามาซาร์จาร์สกันเป็กทินซูเจงหน่วยจะทุ่มเสตินอาลูตันยามเทตาให้ไม่บากาฮิยันอาหุนตะกากันเป็กวางอามันมินตินิยมสักนะริเบตโปเจงหน่วยจะสมรุปปังปอยน์ปรุกปกวาเซตอัดลิงนี่ให้วางฮิยัน Power มันบางสัลนัลมาฮาร์สันนักันในตากโลอวางินกุมกัลตาสังนิสมนิปทุมสมนิปลีอินสมนิปลีสมนิปังFebruary ทัดสิงPower สัลนาจังRevenue กันหูโปเจงหน่วยจะสริสมเรียดปทุม point ปังปทุมลายินอัตามจอกบกอันนี้ให้ยัน Power Sector ละมากันมาสอนมานาไม่นิโลสุรการซุมเอ็นกอลนักกงมาสอนนั่นแหละหมอพูนักการเล่นสวดานอัตาหลังบกอันนี้ผู้สปีกเกอร์ National Social Assistance หน่วยโปรแกรมป่วยหมอตักปทุม Indira Gandhi National All Age Pension Scheme เต Indira Gandhi National Widow Pension Scheme เตเลIndira Gandhi National Disability Pension Scheme อาเทียน Central สุรการจังอันดอนบากะ State สุรการินทัดินเจงซาอโลเปกชินซูกุมสานิสมนิปลีสมนิปังจังคานเจงสังขตาติสานอโลนิตาติชวน IGNOAPS หน่วยกุมสมรุกอัจงสมสริปโกอินการทักตาเจงจะทุ่มเหล่าดงถิ่นติชวน
เสียงสังขจนิอันดงเทตากุมสมเรียดเลอจุงลำทักตาเสียงสรุปละชินเตชวนเสียงสังขจงาอันดงตบกอันนี้สุดยังบอกเห็น IGNWPS เล IGNDPS หน่วยทักตาเสียงสลีละชินเตปอยน์ State Contribution อลุปุนตากอวางินเสียงสังขจทุมอันโลละเทตาอันนี้เฮียนคุมอุปลัมเตไม่ท้ายเลยเปลี่ยนพุงอรวลบันโลเตสุรการินกันไงป่วยหมอเสียอติลังอันนี้กุมินาเฮียนมิโซรัม Healthcare Scheme หน่วย Healthcare Bill บาทลิงคอมซีงาซาสมเรียดจูกันเป็ดลาติกหันตาหลังดัวไอ้บ้าเฮียนตุนสุรการคุมต่อไปจวน Healthcare Bill บาทส่งจูเป็ดลากเวกไทยกันอินเบสไอบกอันนี้ทีนมิโซรัมสุรการจวนมิโซรัม Universal Healthcare Scheme หน่วยin en kolna changtlung zo cashless system kengtel abot saya hei April ni khat sang ni somni panga atanga mantum ani kan sarkar chuan public distribution system hnuaia National Food Security Act in ahuam velo chung kwaditan bu fai manchu kezi khata cheng som panga tangin cheng som thum a kan ti sanga hei wang hian October sang ni somni pali le February sang ni le somni panga thang chung hian cheng vaibel se somni lai kan hum thei ta uzung puinem e-post chu March sang ni somni palia tangin mantran ania retailer te bu fai hral bang chu hral phal ani tak lo wangin thasom pani kalta chung khan bu fai quintal singli le sangruk zet hum ania ration card surrender chung kwa zani le som pani anom to bok post speaker kan sarkar chuan tax reforms lama tan lain September ni thum sang ni somni palia tang khan petroleum product pani motor spirit le high speed diesel atangin road maintenance cess le social infrastructure and service cess te ala heng cess paniatan hian litar khata cheng ni ve lak ani heng cess pani te hi tax revenue ti san na tura malak na ni in hemia tang hian kum sang ni somni pali somni pangachung hian cheng vai bel sa som panga ve vel mu thei be sei ani heng se sa tanga sum mu te hi aman na turwa man bi katan chau man anni anga til danga man pen kan rem ti don lo ani tun kum kalta chung khan administrative reform konga kan malak na chinchia tlak tak pakhat chu chinchia tlak tak pakhat chu sarkar pi sa franga kai up kan mang thar hiani hemia wang hian sarkar na tok te zinga ahun taka pisa thlen mai ni lo na tho hun chung man dik konga te discipline von konga le tho ho na bok ruak tra siam konga ma kan son pha le in kan ria henga wanga kan hlok ni te hi asum le pai zong chuan chu har sama se na thok tu te chet vel dan le ril ruput mang chu asiam tha ti lo rual ani lo he reform hi sarkarin khwale tuite ta na mason na tho na konga rabi poimo tak pakhat ni in kan ngai ani tunlai technology lama mason nein akentel harsan lian tak cyber crime te social media man sual na te dod le thupor poleng the dar ching te beile na konga te dap suale rem na pe konga te thei top kan chua cyber crime police station chuan social media mang tu te tan zirtina le kai ruaina tra an the dar renga hei hi cyber crime beile na le internet le technology te himzo ka kan man theina tura malak na poimo tak ani kan sarkar chuan mi puita nun phung le khosak choi ka na tan han holding scheme kan kalpuya mi puita huap zo eibar zon na konga progress partner te ne na tang hova kan ram mi puita harsan na sutkian na manro poimo tak ani nikum kum top lama Mizoram Agriculture Marketing Board cheng vai bel siza som kan pek chu sarkar in than bik thlai thar mun phia so thing ai eng mizo marcha le mizo thar bu hum leinan man chho tran mek ani atu langin sumpo da bel zel ani ang han holding scheme noya malak mek na thlai panga te ba ka hian Agriculture Department noya silk samagna 2 lama malak na turin ram akhar
sang khazathum zet chu sericulture food plan atan siambel ania kumin chung hian kokun hi metric ton zaruk som pani point pani pasari zet thar chua ani heng kokun thar chua te hi ashal na turwa man na fel tak omsa ani baka aman po January ni khat sang nile somni pang nga atang khan kum masa ain za som paruk lain apung chobok ani hei baka hian kokun metric ton som pasari point pakwa pasari zet chu state po na thon chua ani a hei hi pangang khoya ezon na konga mason na poimo tak ani pu speaker kumin chung in saski nuaya cheng vaibel se zanga kanin be sei lain atir lama cheng vaibel se zani samsari panga chau min approve sak ani amai ro chu incentive don theina ta na ti lotin ngai te thei topin kan han bo zia saski part 5 nuaya stimulation of industrial growth nuaya Mizoram Urban Area Building Amendment Regulation sangni somni panga kan implement thaya wangin cheng vaibel se azathum zet min pe a tin saski part 7A nuaya thingtlang lamti mason natur incentives for land related reforms by state government atan cheng vaibel se som panga point pakhat pariat pe kan ni boka chumai alani lova part 9 nuaya CSS franga SMS atana cheng vaibel se somsari panga min pom saka part 10 nuaya district franga working women's hostel sangnatur vaibel se za somni pasari nen avaya kumkal mek chunga saskia tranga January sangni somni panga thlatlinga min pom sak zongsong hi cheng vaibel se za sari somkwa pani point pakhat pariat ni in ataka kan sumdon to chu vaibel se zaruk somthum ani tin saski part 1 revised guideline nuaya cyclone rimal sangni somni pali awanga chiat na kan to te purung natan kan state chuan special disaster fund atangin cheng vaibel se za somthum pasari point pangabial kan dong thaidona heng ba ka hian revised guideline nuaya part 13 le part 1 additional te labei sei ani bok saski part 1 hi state zongsongin kan donga part dang te hi chu state tinin andong kim vek lo fowa kainero chuan kan dong kim theideu tho hi kan official te thanem ngai na ani a alom om hleni pu speaker tuna ka soiba ka hian emika speech tur buat sai nuwa hian don belle kan nei nuala India Rama state pathum chawin andon theite state panga chawin andon theite po don le kan nei to ani pu speaker kan economy melmang tlang pui heng te fungsang sangatana anman GSDP revenue deficit fiscal deficit le debt sustainability te manghian tarlan ka hantum don ani kumin sang ni somni pali somni panga GSDP BE hi cheng vaibel sia singli sangre somthum pasari point panga pani nitura chut ania figure omsa be chanasiam ani lo thailova kan sarkar chuan kan ni na diktak aya sang GSDP figure kan nei thini tha atilova tlaniam ta anga alan pha tlaniam ta angin alan pha do lan pha don maila tuna tang chuan hoisen taka figure dik thayang ber manga intea kan ni na diktak pho chuangam hi adu tlat awangin sang ni somni pali somni panga GSDP revised estimate cheng vaibel sia singli sangriat somthum pasari point panga pani chu vaibel sia singthum sangli pathum point pani pasari nizok tura chut chua anita a aniam na hi vaibel se sang singkhat sangli somthum pali point pani panga zet ani hei hi figure dik zok kan man tak wang mai ani a tlaniam angin a figure lang ma se atakin kan thang lo ti na akok lo nakum sang hi somni panga ni ruk GSDP BE chu cheng vaibel sia singthum sang ruk somriat pariat point pariat pani nitura chu nin apun na chu vaibel sia sang hi somriat panga point panga ani chole don tho ani chutiang bokin kan economy than chaudan po hetiang hian siam that ani
sang ni som ni pakhat som ni pani actuals at constant price minus 9.30%. Sang ni som ni pani som ni pathum provisional minus nilovin 9.74%. Sang ni som ni pathum som ni pali advanced projection 9.89%. Sang ni som ni pali som ni panga projection 10.05%. Sang ni som ni panga som ni paruk projection 10.21%. Kum sang ni som ni panga som ni paruk chunga kan state's own revenue hi kan total revenue receipt atangin 20.20% ling thai tura chut ania sumhu tur zong zong consolidated receipt atanga chut chuan 17.21% aniang kum local tura hian kan state in kan tho chu ve tur zong zong hi vaibel chia sang ni zaruk som paruk point pathum ni tura chut ania kum kalme kam hu be se yain pasari point pali panga personin apung don ani kansum huna nar lian zual te chu GST te sales tax te energy bill te tui bill te anni kum sang ni som ni panga som ni paruka hian revenue surplus cheng vai bel sia zanga som rupani point pakua pakhat nei thei be se ni ei GSDP atanga chutin 1.56% ani kum sang ni som ni panga som ni paruk chunga kan fiscal deficit chu cheng vai bel sia sang khajaruk somnga pakhat point paruk pariat ani dona chu GSDP atanga chutin pali point panga pasari % ania hei kum kalmek sang ni som ni pali som ni panga BEA GSDP luizok cheng vai bel sa singli sangriat somthum pasari point panga pani atanga chut pani point pariat pali % ai chuan asang viau ani kumkal meka kan fiscal deficit revised estimate cheng vai bel sia sangkhat zathum somruk panga point pasari bial po hi GSDP revised figure cheng vai bel sia singthum sangli le pathum point pani pasari atanga chut phei chuan pasari point paruk pathum % z akai chau ani hetia fiscal deficit percentage sangviau anga alan lai hian atak takai ro chuan kan fiscal deficit hi kum kalmek ai kum thara apun na tur chu vaibel sia jani somriat panga point pakwa pariat chau ani empo ni se GSDP figure te hi projection anni a actual figure fiat ani huna heng hilasiam rem tur anni ang ten GSDP chu dan tharmanga kan kaltak awangin kan GSDP chu alot la niam ta a hei wang hian kan fiscal deficit percentage chu alo sang ta thung ani kumkal mek sang ni som ni pali som ni panga bi yang chuan kan debt GSDP ratio chu 29.22% ni in kan leibat ling khom chu vaibel sia singkha sangli somthum pali point pasari paruk ani heti lai hian kumin vek sang ni som ni pali som ni panga RE a chuan kan leiba chu cheng vaibel sia singkha sangthum somthum point pariat pahni ani a cheng vaibel sia sangkhat patum point pakwa pali zetin atlan niam ani atlak niam na chan chu tun naya ke deposit le D3 baka GPF withdrawal cheng vaibel se sangkhat zaruk somni pathum point pasari kan release te laps deposit atana cheng vaibel sia somruk point pakhat pakuate mga public accounts leiba ti niam ani wang ani e baka hian kumkal meka sumpuk tura ruwa mante ataka chuan kan puk vek lobok ani nabata cheng vaibel sia zani somnga puk tura kan da lain vaibel sia somriat vel chau kan puk dona REC a vaibel ni NCD sia cheng vaibel nga Sidbia vaibel sia somthum Urban Infrastructure Development Fund a cheng vaibel sa somni pangate da maila heng hi kumkal me ka kan puk don lo ani sang ni somni pali somni panga REA kan debt GSDP ratio chu 38.32% ani a hei tarlan toangin GSDP chu dan tharle rin tlak zok kan man tak wang ani chemical zela hian
kum sang ni som ni pali som ni panga REA kan GSDP chu seng vai bel chia sing thum sang li pathum point pani pasaria atla thata a hei hian dep GSDP ratio aron ti sang ta jok ani hetiang zel kan kal hian kum thar sang ni som ni panga som ni paruk BEA kan leibat ling khom chu seng vai bel chia sing khat sang thum zakwa som kwa pakwa ni tura chut ania dep GSDP chu 38.79% aniang kan leibat ling khom lo pun na chan pakhat chu saskilon kan mu that wang ani puski kan leiba hi a percentage zongin sangin langma se ataka chuan vaibel se sang chuangin atlaniama GSDP figure dik kan man ta ka wangin a percent ero chu alang sang mai ania tin saskia hian kan mu that em awangin alan hei hian leiba sang angin atilang bok ani Post Speaker Reserve Bank of India hian state sarkar te leiba wanga talboi turvenan reserve fund pani minvon saka chung ta su consolidated sinking fund le guarantee redemption fund te anni heng reserve fund te hi state sarkarin contribution na pe ka tanga siam anni CSF nuaya sum investment engemo zat le apung te hi state sarkar labor na turin aman theya GRF ero chu state sarkarin anuaya PSU le society tana loan guarantee apek anrul thailo tan chuana tana roman anithung tun February thinga CSF a kansum nei chu cheng vaibel changa point pakhat pariat le GRF a vaibel sia somsari pakwa point pariat pani ani kumsang ni somni panga somni paruka hian heng reserve fund atan hian vaibel se somriat le vaibel se somthum te da tura ruaman ani hemi kai noya thilpoi mo tak pakhat chu RBI noya special drawing facility kan nei theizat hi heng reserve fund atana kan contribution hian a hril thui le ani budget estimate sang ni somni panga sang ni somni paruk receipts revenue receipts state sarkar in revenue kan mu theina nar te chu on tax le non tax revenue te central sarkar chia insem te revenue deficit grant te CSS noya sumle central sarkar tanga grants in aid kan mu te hi anni a kumsang ni somni panga somni paruk chunga revenue receipt tura mu kan in be sei za chu seng vaibel sia sing khat sang ni zakwa somli pasari point paruk pakhat ni tura chut ani states on tax revenue atanga mu kan be sei za chu vaibel sia sing sang khat zali somsari pariat point pani paruk ania kumkal mek sang ni somni pali somni panga BEA mu kan be sei seng vaibel sia sang khat zathum som pani point pali pani ain 12.64% in apungani kumkal meka consume huatanga 77.79% chu GST atanga kan mu ania kumkal meka GST atanga kan mu tur cheng vaibel se sang khat somli panga atang hian kumthar sang ni somni panga somni paruka mu kan be se chu cheng vaibel se sang khat za songa a chodon ani kan mu na kongdang te chu vehicle tax te land tax te sales tax le profession tax le adang te anni hlom states on non tax revenue state sarkarin non tax revenue atanga kan mu na te chu energy bill tui bill state lottery ILP sarkar guest house RBI atanga khas balance kan invest avanga interest kan mu te anni kumthara non tax revenue atanga mu kan be se chu vaibel se sang khat za somthum pariat point 07 ania kumkal me ka kan be se yain vaibel se som panga point paruk pariatin atamdon ani devolution of central taxes and duties sarkar lai puin kumsang ni somni panga somni paruata na ramchung state somni pariat ta na chia insem tura arwa manchu vaibel chia noi som police ni sang ni zali somli le pali point pakhat ani heta thanga Mizoram chantur 15 finance commission in Minruam Mansakchu
0.5% ania chu cheng vai bel sia sang sari za som pani point pani pathum ani hi kumin sang ni som ni pali som ni panga BEI in som paruk point paruk pakhat parsanin asang zok ani pu speaker hei kan be se ain kan dong nema kan lom hleni Finance Commission grants post devolution revenue deficit grants 15 Finance Commission in PDRDZ atana sumin ruaman sakdan chuan kumin sang ni som ni pali som ni pangatan seng vai bel sia sangkat som sari pakua ani lain kum sang ni som ni panga som ni parugatan seng vai bel sia zanga som riat paruk chau ani tathungani he post devolution revenue deficit grant ramchunga revenue deficit nei chin state som pasri tana aruaman sak ania tuna peichuan state paruk chawin andong to don ani he sumruam man akum tela alotan yam hian sum man lama kanin po fan theina ati zim pha viau ani pu speaker hei hi kumtin atlem tual dona atopa chuan a zero don ani kan sum na lian tak he tiang he nia amaro chu tun 16 Finance Commission local akhan thei tok kan chua kan in rem na tutlung memorandum of settlement rakhan Mizoram chu special category state anga enkol zuizel an yang ti achuanga khamiang khan min enkol zuizel hi in bani tin kan lo soya chuwang chuan claim tual chu anit na chungin heng state paruk te singa rau hian ngai poimo bik kan hlo turani kan ti ani local body grants rural local body te tan cheng vai bel som sari palile urban local body tan cheng vai bel som li chu Finance Commission ruam man angin da ania urban local body grant atana sum ruam man hi cheng vai bel se khata apun line rural local body grant erot chu vai bel se ni in atlan yam thung don ani hei po hi 16 Finance Commissioner nasa takin kan nora Besay na sang takkan ni ani State Disaster Risk Management Fund kumsang ni som ni panga som ni parukchunga State Disaster Risk Management Fund atana sumruam hanchu seng vai bel sa somnga pasari ani he sumhi Central State Sarkar 10 ratio mga kanin tumsem tur ani he sumhian State Disaster Response Fund le State Disaster Mitigation Fund te ahuama kum local turahian SDRF tan 80% daniin chu cheng vai bel sa somli panga point parukbial ania tin SDMF tan 20% ruaman ania chu vai bel sia som pakhat point palibial anithung centrally sponsored schemes te hi central sarkarin scheme anaite state in ati lotin natura sum apek ania kumsang ni som ni panga som ni parukchunga CSS atanga sum mu kan be se chu vai bel sia sang ni zathum som pali point bial pali ani hei kumin sang ni som ni pali som ni panga chunga kan be se zat ain vai bel sia za som ru pathum point pakua panga in atlem zok ani achan chu samagra siksa abiens noya CSS portion noya summu tur atlang niam wang ani beren ei pu speaker zoi ati niam zela state sarkarina kan kuta kan ken tura central sarkarina an han holding venia state sarkar hi an sumin central scheme frang bangin minon doma kum khwa mi dom reng tur anilova eng tikai mo keimanin kan ken ko vezui theitura an ruaman ania wangin eng samagra ang chi te po hi antiniam seta state sarkarin kan regularize of vessel angai ni tun din munahian Mizoram hian CSS scheme thanim tak akal puime ka chungzinga chuan samagra siksa abian te khopwile thingtlang te ta na insaktan puina Pradhan Mantri Awas Yojana te Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme te National Health Mission te Jal Jeevan Mission National Social Assistance Program te Atal Mission for
rejuvenation and urban transformation te Swachh Bharat mission te hi alian zual te anni December sang ni lai som ni pali khan Mizoram po SNS Pars mang thei tur zinga than ve ani ngeng ya chemical ze la hian CSS kai noi sum te chu SNS Pars model mangin rang taka release ngal zel tura ruam man ania just in time release dan zuin RBI nuaya e-Kuber platform mangin release ngal zel tur ani dona CSS sum sel khotlai om thei to don lo ani Post Speaker SNS Pars nuaya hian vaibel se zani somnga atanga zanga chumin kar engem ber chu don kanin be sei bok ani externally aided project EAP nuaya hian project lian tak tak kalpui me kanneya Health and Family Welfare Department nuaya Mizoram Health System Strengthening Project te Mizoram State Super Speciality Cancer and Research Center le UDNPA nuaya Aizol Sustainable Urban Transport Project te chu kan project thomek te anni eng EAP nuaya sum te hi reimbursement system mga don anni a funding patran chu 80/20 ni in grant portion atanga 10% chu loan mangin state in arul bok ani kumsa ni somni panga somni paruk chunga EAP atanga grant kan mu tur chu vaibel seza ni tura chut ani capital receipts Post Speaker capital receipt chu sumpu katanga kan mu te hi anni bermaya atlang puin hunbi neya kan don nilo public debt te sarkar in bidang na loan apuk tir anron rulet le na te anni public debt chuan central sarkar le financial institution atanga sum kan puk te sarkar asset le bungrodang ti ralna atanga kan mu te hi huamani kumsang ni somni panga ni rukchunga capital receipt atanga poisa mu bai sei za chu vaibel sia sang ni jani somnga pakhat point pakhat panga ni in kumkal me ka bai sei za vaibel sia sang ni somni panga point paruk pathum ain za som pakhat point som pathumin asang ani recovery of loans and advances kumsang ni somni panga somni paruk chung hian state sarkar loan rule nating khom tur chu vaibel sa somni pali point pakko pasari ni tura chut ania heng loan te state sarkar in cooperative society tele sarkar na thokte atanga loan rule na lo lut tur te anni public debt internal debts kumsang ni somni panga somni paruk chungin capital receipt nuaya internal debt atanga sumpuk tura kan ruam chu seng vaibel sia sang khazali samrup panga point bial pathum ania chu kumkal mek sang ni somni pali somni panga kan puk vaibel sia sang khazali samriat pani point bial pathum main atlem thret dona market loan atang hian cheng vaibel sia za som sang khat za som nga chu puk tura ro manani a hei po hui kumkal mek aya vaibel sa som niam ani bok naba atangin vaibel sa ni som nga NCDC atangin vaibel senga sidbi atangin vaibel sa somthum le UIDF atangin vaibel sa somthum bok puk kan tum don ani loans and advances from central government and other financial institutions Post Speaker kan sarkar chuan kumsom nga nuwa pektur interest free loan special assistance to states for capital investment sa ski chu lak chunjom zel kan tuma ramtan roadling thil siamna tan saski atang hian cheng vaibel se sari somnga vel don thei kanin besia EAP loan portion atanga beisei cheng vaibel se som pakhat point pakhat panganen awain cheng vaibel se sari somrugle pakhat point pakhat panga chu loans and advances atang hian kumsang ni somni panga somni paruk chungin laturin kanin buat sai ani hei kumkalme BE sang ni somni pali somni panga ain vaibel sa zani somnga pakhat point pakhat pangain atamjok don ani tichuan kumsang ni somni panga somni paruk chunga revenue receipt le capital receipt nuaya kan summu turzong song chu cheng vaibel sia sing khat sanga za somkwa pariat point pasari paruk ani
disbursement, revenue expenditure. Revenue expenditure nuaya summan suatur zong song su cheng vai bel sia singka sang ni zanga somli point pani bial ni in kumkal me kamantura ruaman cheng vai bel sia singka sang ka zakwa songa pasari point bial pali ain zazela pali point pariatin asang zok ani kum sang ni somni panga ni rukchunga summan natur zong song atangin revenue expenditure tur hi za somriat pani panga pakat ani revenue expenditure asan na santlang puite chu annual increment le dearness allowance lo punga wanga sarkar na toklo lo pung le pension payment lo tam sozel te ania salary le wages satana sumruwa manhi revenue expenditure zong songa tanga za somthum point panga palizet atlingani heba ka hian power purchase atante sarkar in rail bol na sang atana mamo lo sang sozel te sarkar infrastructure sang kongpui tuilak na buildings le adangte enkol le von thatna tante sarkar le batling khomin arin chua apung rul na tur te a man tura da ani capital expenditure pu speaker kum local tura hian capital expenditure ta na sumro manzong song chu cheng vai bel sia sang ni zaruk somnga le pariat point panga paruk ania kumkal me karwa man cheng vai bel sia sang ni zali somnga panga point bial pariat ain za zela pariat point pani pakuain atamzok ani capital expenditure ta na ruwa mani sarkar summan tur zong songa tanga za zela som pasari point pali pakua ani capital expenditure chu sarkarin ramta na asset roadling mason na lam thona na aman le sarkar leiba tin hiamna ta na summan soina ni hian sector frang hun reizo daitur infrastructure siamna ta na sumruwa mantehi ahuama hemiatan hian revenue surplus nei thei apoimo chuan capital expenditure ta na sumda theina rem chang asiama chuti rualin state sarkarin revenue mu thei tehi alat lem deu awangin capital expenditure ta na sumdu angin kanda tam thei lo zok ani chuwangin ramason na tamle chakzok kan tho theinan kan sarkar chuan revenue tamzok mu theina tur kong adap chozel don ani sarkar sumpuk rul na tura sumsen hi leiba ti kiam na manrua ania wangin capital expenditure huang chunga da ani kumsang ni somni panga ni ruk chunga manturin cheng vai bel sazali som pakua chu da ania hei kumkal me ka kanruwa manain cheng vai bel sia somsari pakhat point pariat pathumin atlem zok ani hei hi open market borrowing OMB atanga kansumpuk rul tur claim thretin rul tur claim thretin angong chua ani tichuan revenue expenditure le capital expenditure bel khom chu seng vai bel sia sin khat sanga za somkwa pariat point pasari paruk ani pu speaker sectoral allocations lam hanlut ila general service sector atangin hantran ila general services sector hian development fund te chu omjanei takaman ani theinan atran puya amaro chu ele barlama mason na angong lutuklo he sector noya hian sarkar banle kutke poimo legislature general administration election district administration home lok ayukta fiscal services and kol nate da ani he sector noya hian sarkar leibat awanga apung rul nate pension le retirement benefit rang te po ruaman ani general services sector tan hian cheng vai bel sia saruk zanga le som point pathum pakua da ania heng zinga vai bel sia sanga somthum pakhat point pariat bel chu revenue section ni in cheng vai bel sia sang khazali somsari pariat point panga pakua chu capital section nuaya da ani he sector tan sumda hi budget pumpuya tanga zazela somli le pani point pariat pali ania kumkal me ka kansum da cheng vai bel sia sanga zaruk somruk pathum point pasari pali atanga pun na tur chu zazela som pali point pakwa panga ani ang
General Services Sector nuai hian CSS le EAP tana counterpart funding kanda cheng vai bel sa zani somnga chu kum thara po hemiza tho hi ruaman ani a hei hian skip frang le EAP project ba ka proposal make ADB funded Mizoram Universal Healthcare Scheme po huam tel thei tura kan ngai ani kan sarkar chuan kan police personnel te travelling allowance bill rate tak pending ani awanga harsan nan to te kan riat puya he harsan na sin felnan hian cheng nuai somriat pasari point pasari pani chu DTE nuaya an mu thin pa ngai ba ka pek bel ani a he hian ven himna lam na thok tu te chu an mo phorna thatta ka an len chuan na konga apui nge yang ti kan be sei ani social services sector Social Services Sector chuan mipui mamo phurung na lam heng education, sports, health and family welfare, water supply and sanitation, housing, local administration le district council, social welfare and nutrition, information and broadcasting, labor and employment te ahuama he sector hian mipui nun phung mamo le mason na lam ahoi ani kumsang ni somni panga somni paruk chunga Social Services Sector ta na sumda chu cheng vai bel sia sangli za sari somli le pasari point pani pali ania chu budget pum puya tanga za zela somthum pakhat point pani pathum ani heta tanga vai bel sia sangli zali somsari panga point pani pakhat chu revenue section nuaya awmanga cheng vai bel sia jani somsari pani point bial pathum chu capital section atan man aniyang Social Services Sectora kumthara sum da hi kumkal me ka sum da kan sum da hianin kumkal me ka sum da cheng vai bel sia sangli zakwa somrup pasari point bial pakwa ain za zela pali point pali pathum in anniam ani achan chu ni china pu speaker kan soi to a samakra ti te khang kha lo tlak niam tak wang ani PIC Department noya tuipam na turin cheng vai bel sa somrup da ani boka kumkal mek ain cheng vai bel sa somin atam ani pu speaker kan sarkar hian mipui te risel na lam kan ngai poi mo wangin kumthar baseta hian healthcare scheme tana kumkal mek kanda cheng vai bel sa somni chu cheng vai bel sa somnga kan tisanga state lottery atanga mu cheng vai bel sa somni kanda thin ba ka cheng vai bel sa somthum belin cheng vai bel sa somnga hida ani tin medical reimbursement tana department franga allocation kan pek ba ka cheng vai bel se za kan ruwa mana ei sarkar na tokten medical bill rangzo ka anlak theinan le medical bill tling khom tamlu tuktrin pumpel na atana ruwa man ania pu speaker ahun taka sarkarin apek thailo chuan sarkarin penalty a choina tur thlengin ruaman ani samagra shiksha abhiyan SMSA nuaya thoptele diet nuaya thoptu te hlo central sarkar atanga grant kan hu turle state matching share in a daibak top up SMS atan seng vai bel sa somriat le panga point pathum churwa manani tin ICDS nuaya hian women and child development nuaya thoptrin central atanga an sumdon thin alo top ta ka wanga harsan tok tan top up SMS tan cheng vai bel sali point pakwa pasari chu state fund atangin ruaman ani bok kumkal me ka kan lo ti danang bokin kum thara hian thingtlang lammi amamo tana athlona ruang phurna turin cheng vai bel senga ruaman le ani economic services sector chuan eibar zon na le mason na thona lam heng agriculture le akai not hote rural development MLA local area development fund power irrigation and flood control road transport communication science and technology environment tourism civil supplies le adangte ahuamani he sector tan hian kumthara cheng vai bel sia sathum zanga som pariat point pathum pasari churwa manani a chu budget pum puya tangin zazela somni pathum point pakhat panga ani kumkal mek budget cheng vai bel sia sangthum jani somsari pakwa point pakwa paruk atangin zazela pasari point pani pasari in apung ani
Pu Speaker kan sarkar chuan economic sector hnuaiah hian flagship program Mizoram bana kai handholding atana kumsang ni somni panga ni ruk chungin cheng vai bel sa thum somnga kan ruam mana hei kum kalmek a hemi pola kanda cheng vai bel sa zani ain za somsari panga in asang ani kum kalmek a petrol le diesel atanga road maintenance cess kan lak home cheng vai bel sa som panga atangin Mizoram State Road Fund Board in alo manatana kanda thin cheng vai bel sa somli chu kum thara cheng vai bel sa somnga panga kan san sowa heba ka hian heng item atanga kan lak tho social infrastructure and services atana kan mutur cheng vai bel sa som panga chu education health le social welfare sector atana manturin kan ruam man bok ani cheng vai bel sa som thum chu PW di noya kong en kol na le sei thatna turin da ania cheng vai bel sa som sari chu kong pui le le do te a project poimo dan azira mantura ruaman ani bok pu speaker in vada tlem ve inti mai thea hei chu ve le kani enga tuana mantur sumhi source danga tangin thanem jok dai kan hudon ani he sector noya bok hian power line tu cheng vai bel sa zanga da ania kumkal me ka da ain vai bel sa za in apunga tin cheng vai bel sa za som kwa point pasari chu power subsidy tan da ani boka kumkal me ka kan da ain vai bel sa som pakhat pali parukin ataniam thung don ani power and electricity department in power generation le transmission tan an na tho ti changnan le transformer luite thaknan state fund atangin cheng vai bel sa som da ania tin rooftop power grid subsidy tan cheng vai bel sa thum le infrastructure asset dangte siamnan cheng vai bel sa sari chu kumlo thar tura hian da anibok charge unvoted expenditure kumsang ni somni panga somni paruk chunga summan tur ruaman zong song gross estimated expenditure chu cheng vai bel sia singkhat sanga za somkwa pariat point pasari paruk ani food civil supplies and consumer affairs department nuaya bufai ralna tanga kan mule tur le printing and stationeries le public works department atanga bungro ralna kan mule tur zong zong didak recoveries cheng vai bel za somnga panga point panga bial pai nuwa kan net estimated expenditure tur chu cheng vai bel sia singkhat sanga somli le pathum point pani paruk aniang total estimated expenditure atanga cheng vai bel sia sangkha zathum somruk pathum point pathum pali chu charge expenditure anianga adang zong didak recovery stiamin cheng vai bel sia singkhat sangthum zariat somthum panga point pali pani chu voted expenditure aniang hei hi he house zom takin apas ngai chin ani pu speaker tuna chuan supplementary demand for grants kan lut anga kumkal mek sang ni somni pali somni panga tana kan revise estimate supplementary demand tana karon pharchu cheng vai bel sia sang thum zanga som pani point pathum ani budget estimate pa ngai ba ka supplementary demand lo om thin na chantlang puite chu saski atana allocation kan mu ba ka kan don belte CSS atana kan sum mu base yai kan mu tam tak awang te cyclone rimal sang ni somni le pali awanga sum man lo pung ta te medical reimbursement le kong danga sum man tur ruam man sa ai lo sang chote awang an hlom kumin sarkar kum sang ni somni le pali somni panga chung hian achunga achan frang tar lan te wang khian kan budget estimate ain ataka kan sumpek chu vai bel sia sang thum zanga som pani point pathumin atam zoka hei hian charge expenditure nuaya sumpek chu cheng vai bel som thum paruk point pakat pani le voted expenditure nuaya cheng vai bel sia sang thum zali som sari paruk point pani pakat te ahuama anu nung zok hi he house in kan pom pui ngai bok ani ruaman sa pialama heng sum kan pek chu te hi atira kan riat lok lo mamo local te puruk nana sarkar ne pek chu te baka central lama tanga sumhu bel rim budgeta da lungai te wang ani atom nan chuan pu speaker
kum sang ni somni le panga somni paruk atana budget estimate charge expenditure tel lovin cheng vaibel sia singkat sang thum zariat somthum panga point pali pani chu he house dom taka hian soi ho tur le min pompui tur tan karon phare